Kajingdan ye ki kot kisla ki balalong kum ka jubab na ko office jongu deputy commissioner ka Riboy district halor ka right to information ka bla pan manyo jingtep shapang ki jaka hathem Riboy ki badana khapot bat ka jala Assam kala pelong ye ka seng hinyo trap integrated territorial organization hito Riboy district ban ai da ka jingtho sha deputy chief executive member but dei pe ye ka tanat ilaka administration ka Khasi Hills autonomous district council Uba pencengan NCM ban pentep bahap pedeng usnem arajar shipo hado arajar arpulai usiem karaj marwet u arun ken CM ula ai ki dulur but no objection certificate shaki palat spangut ki barjela bakin yo ban register yaki jaka jungki ha office jongu deputy commissioner jongkate ke district habakranch kilat patai kubor hadien ke jingwan kendo yoba pencengan hakalai phui terik unai tung kin nongelam katei keseng bakan thop uba banpen scam karna yor u president lembat uba kini jerwa secretary bakin dawa na ka council bakadei banpen shitam yaute usiem ka organization kala dawaru baka council kadei banpen mi yaki kendon baki bor penya district bakin pediang yakum kita ki NOC neki dulir Pembina kalian ke situ Riboy Matausi dia melawan yang kedua ya kedua cuma ke HDC PNCM Halor ginawan ay katakan dulir ke ba day halor ini dikam kibala ay ya kanika dulir di NOC yang ini non tribal ibadai apa kat Hemarwen karena kalian ini ya kendu lu usim Hemarwen akhirnya di sini kibala dia karena kalian usim jong Marwen long bang kajing ay tu ke NOC dan ban kalong ba halor ba ide kita schedule tribe Jadi nak kalian macam ni sim kena agidan kena kaji sumukian, bang. Ini kita tribal, kita isu tribe nak kawai kejaka, nak kawai kari nak jongki, bagian ban buhay sinong, ban tiet. Do kejaka kawadan nak kani kari kasih jongi nismo bang, along kabakalan, kabakta ya kari kasih kejongi. Ini nak kalian juga jong CM mentar CM dan HDC ila yakan halor kali kapang la ong ban simkia halor kali kapang bang in penbet katung kata ka kendon hukum terikam jongka Supreme Court ro kabaladan katung ka riti sengsia apo ka Jakarta kali kasi makin sa penbet makin sa sim kata ka NDI ka action kabaya ha halor kali kapang kumpa kenongut kidon kita kiba yo ban kam kum kita ki ST hati hatai kadung ka RTI ka bangi layo bandung makani ka bakilayo NOC bat bindon ya kadulir ka jaka hani ka pay kumada ka sispak tamye de kani ka NOC baro ai bilade diba layo nang si Marwen na kalian jong si Marwen la pinsisya ba kita di ST kila ban thi jaka ban buhay sinong kani kasi jongi namar ba kai ka ba kiki wa kita laai den osi ong ba kani ka napo police office kila ban register ka jaka ide banle ya ka district ya ka DC office kenang ba lado ai mau lado di ba kamla ko pinum register ka jaka ki bangi lalat ya ka kung ka RTI ki cooking ki maintain bat kung ki bororo ki danni itai di bakambon di Asamis kita ni di way artadi di layo ahok RTI itai